Pozdrav svima! Ako se pitate kako smršaviti u 2026. na prirodan i jednostavan način, danas vam pokazujem Dieta kapi dostupne u Hrvatskoj uz plaćene pouzećima COD. Brzi rezultati, prirodni sastojci i bez rizika. Znamo da je mešavine često borba, dijete, glad i spljujuće vježbe. Ali što ako postoji jednostavnije rješenje koje se uklapa u vašu svakodnevicu? Dieta dolazi u praktičnoj bočici od 30 ml. Samo 20 kaki u čaši vode, jednom ili dva put dnevno. To je sve što trebate. Zašto Dieta radi? Pogledajmo sastojke. Ananas bromelain razgrađuje masnoće. Kumkvat ubrzava metabolizam i regulira šećer. Papaja papain pomaže probavi i apetitu. Marakuja politenoli podržavaju sitost. Zeleni čaj sagoriva masnoće u energiju. Vitamin B6 podržava metabolizam i smanjuje stres. Pogledajte kako je jednostavno. 20 kaki u čašu vode promiješamo i pijemo. Okus je lagan, voćen i lako se uklapa u dnevnu rutinu. Rezultati? Osjećaj sitosti, bolja probava, više energije. Sve to bez dijete i bez rizika jer naručujete u COD. Plaćate tek kad paket stigne. Dakle, ako želite započeti svoje mešavine u 2026. na prirodan način, kliknite na link u opisu i naručite Dieta odmah. COD je dostupno u Hrvatskoj, krenite već danas.